il-kontinwità fil-mental health hija importanti. Ġek inti ħatmur hemmhekk u ħatiftaħ qalbek ma' xi ħadd. Ma tistax tara xi ħadd differenti. U dik hija xi ħaġa wkoll ngħidulha outdated fil-prattika tagħna li aħna qed nippruvaw imma ħaġa oħra li forsi qed toħroġ inti qed toħroġ fuq l-environment, okay? Ġu l-istruttura tal-binja hija outdated għandna bżonn tinbidel, okay? Anyway, that's one. Two, l-staffing, ġaħna ma nistgħux immexxu medical model l-ewwel net tobba biss, ġifieri f'pajjiżi oħra għandek psikologi, għandek nurses trejnjati sew u jaraw inti tsemmi l-ADHD u jaraw huma stess jaraw il-pazjenti u jagħmlu clinical work because they're trained to do so. Apparti minn hekk ma nistgħux niddependu fuq it-tobba żgħar u jekk tħares lejn in-numri fl-Ewropa bħala psikjatri għandna l-inqas numru ta' psikjatri per capita fl-Ewropa. Jiġifieri u hemmhekk tidher fejn ma kienx hemm investiment fil-mental health. Spjegana naqra fuq għadi. Kont se nasal naqra iktar tard, però ejja nifluha. Mela aħna għandna per capita l-inqas psikjatri fl-Ewropa. Ġu bħalissa qegħdin naħseb psikjatri ma nafx qegħdin 25 nistgħu ngħidu 25 tajjeb. Jiġifieri daw suppost u inti għandek nies li għandhom mental disorders f'Malta 1 in 4 li jkollhom mental disorder 25%. Jiġifieri u psikjatra suppost child psychiatrist ma jkollux caseload ikbar minn pazjenti ma nafx biex jagħmel xogħlu tajjeb mhux iktar minn 200. Issa jekk jien nara 1000 jew għandi 1000 taħti. Inti kemm tara? M'għandix iktar minn 1000 naħseb. Inti għandek 1000 pazjent li qed jirċievu l-kura minn għandek. Hemm 1000 li qegħdin taħt ismi. U minix hemm min għandu ħafna iktar. Okay? Hemm għandu iktar minn 1000. Hemm min għandu ħafna iktar u jieħu pjaċir li għandu ħafna iktar. Hija naqra hija kultura naqra żbaljata. X'inhu l-pjaċir li tieħu milli jkollok iktar minn 1000 pazjent taħt ismek? Gburija, nitlu Freud hawnhekk u nitkellmu fuq il-psikoloġija. U power u Ġifieri min iħoss li minħabba li jkollu iktar pazjenti jkollu. Ikun imperatur pereżempju, tifhem? Ġieli lab Monopoly. Ġielak Monopoly hija very sore loser. Però biex għandek workload ikbar, ġifieri dat irid jaħdem iktar. U l-kwalità tas-servizz kemm jista' jkun tajjeb? Jien naħseb dik il-problema, l-kwalità ġi aħna rridu ninvestu ġu bħala pajjiż għandna bżonn per capita biex ikunu eżatt għandna bżonn 60, okay? Tal-inqas. This is according min għamel għad l-istima. L-istima hija ġenti you work out per capita u inti għandek bżonn child psychiatry 1 per 50,000. Ġu Malta għandna bżonn 10 child psychiatrists. Bħalissa għandna jaħdmu qualified child psychiatrists sem 3. We have 3, we need 10. Jesus. You can do the math. Kif ħan irriżolvu għadha? So the one li inti għandek 1000 pazjent is a fucking insane number. It's no go, yes. It's poor, it's low quality. Għalek mbagħad in-nies jiġi jgħidulek 1 għax we're a number, jira numru biss. 2 għax hemm waiting list twal 6 xhur 8 xhur jew iktar. L-istrateġija biex nimmitigaw. Ma tinti tiġi tgħid li qed tara ż-żar biss it-trainees, mhux ovvja tara t-trainees ma nistax narhom jien 1000 waħdi. L-istrateġija Min wara l-kwinti, biex nifhem forsi x'kienet jiġri fl-istorja tiegħi. Meta jien kont immur u dik kienet partikolarment li alludejt għaliha inti, di li inti tmur hemmhekk mela jien dħalt hemmhekk ftaħt qalbi qed ikolli problemi mal-mara x'għadu kif kelli baby u mhux qed inlaħħa u qed nitlef il-peace. Nitlef il-peace qatt ma insomma. Ma mhux qed inkampa mhux qed nora Umbat tmur 3 xhur wara minn għalik li inti tibni rapport u li meta tkun daqshekk sinċier u daqshekk apert ma' xi ħadd tkun bnejt rapport. Umbat tmur 3 xhur wara u tiltaqa' ma' xi ħadd ieħor. U tajt qed naħseb forsi dak qed jew ma nafx ġara jew ġara. Umbat terġa' tirrepeti biex inti hemmhekk vera tibda tħossok numru u li jiġri hu li tibda dejjem taf dajn inqas informazzjoni. Allura as a consequence il-kwalità ta' respons dejjem ħatkun se tonqos minħabba li jien mhux qed tik biżejjed informazzjoni biex taħdem. Però minn wara l-kwinti il-konsulenta prinċipali ma tistejjaħ dik as-saġġ. Konsulenta.
Il-konsulenta. Il-konsulenta ebba fil-konsulenti li kienu jaraw li il-juniors. Nitkellek. Spiega l-ġerarkija, malaj, ħalli. Għandek konsulent, Ok, sawa. li suppost spiċċa training tiegħu, huwa psikjatra, Sewa. reġistru. Mbagħad għandek il-trainee psychiatrist li qed jittrainjaw. Qed Ok. jagħmlu training tagħhom. Alright. Għandek apprentista li huwa tabib u qed jagħmel psychiatry training. Sewa. La darba jena ftaħt qalbi mal-apprentista. Il-file tiegħi xiġri minnu. Hemmhekk. Imma il-konsulenta l-kbira, mbagħad tistudja l-file tiegħi u tagħti qed noħlom. Alright. Imma ħanajdek li xed nagħmlu s-salitejn. Li qed ngħid, pereżempju jekk jidħol xi ħadd qed naraw il-każijiet u jekk ngħidu int għandek 6 xhur bħala junior trainee psychiatrist miegħi, tajjeb, f'dax 6 xhur naraw li dil persuna tiġi followjata mill-bidu sal-aħħar. U inti jekk qed tieħu l-kura, jekk inti ġejt għall-ADHD technically, diagnosis, assessment, titration of medication, discharge to GP, follow-up by GP. Ek suppost għandha ssir. Pero, Ma fil-kassijaj ma kienx hekk, għax jiena ma kienx hemm biex għal-pjan ma kienx li jaqaf ikolli lejdi fil-sens. Xorta kien se kolli nibqa' mmur minħabba l-mediċina. Ir-riċetta tista' toħodha minn tabib tal-familja mbagħad. Jekk l-affarijiet ikunu stabbli. Ma dak il-ħabta ma tantx kienu stabbli l-affarijiet, naħseb bekk li kelli mmur lura nirrekorri għal speċi aktar visti. U dik ħaġa oħra fuq il-karti. Fuq il-karti, bro, mela. Jien għandi l-ADHD, man. Jien għandi l-ADHD sewa, mela. Jituk formula. Xie tħaq għandan jgħallim. Mela. Ituk il-karta s-safra, unbat il-riċetta, unbat għandek bżon di għax this is toxicology. Controlled medication. Control medication u l-schedule u bla, u toħroġ minn hemmhekk turrun karti. Turrun karti ma rridux imorru kollha l-istess post. Anka biex waslu sal-karozza kienet impenjativa. Impenna enormi għal nis bl-ADHD. Umbat minn hemmhekk inti titmur għand il-pharmacy of your choice u l-pharmacist tiffirmalek xi ħaġa u tikbar kod mbagħad titmur insomma St. Luke's hemmhekk fej jiffirmawlek xi kart oħra u mbagħad tmur għand il-psikja. Tagħmel ħafna minn daw il-vjaġġi li nofshom inti anka x'għandek l-ADHD ġibhom ħażin. U dak kull darba inti qed tieħu xi nofs sena off mix-xogħol u l-kaos qed jiżdied. Naħseb l-iktar karti, l-iktar diagnosi li għandha karti marbuta magħhom hija tal-ADHD fil-fatt Malta. If that's not fucking ironic. If that's not ironic, yes. Isn't it ironic? Yes. Don't you think? So, what the fuck, x'ħan għamlu fuq għadi? Naħseb 2021 electronic system. Għax aħna blockchain island. Forgot about that. Yeah, so let's start with the... Nużaw forsi il-computer. Għanax, l-Ingilterra li konna namlu, you register and you print out the prescription. It's not rocket from my mind. It's not rocket science at 2021. It's just having an electronic system in hospital. It's in the process though, everything is. A lot of things are. It's in the pipeline. Dak li xtaqt insaqsi. Hemm strateġija li vera qed naħdmu fuqha biex pereżempju problemi bħal daw, problemi bħal ta' CYPS ma jibqgħux taħt l-isteward, eċetera, eċetera. Hemm ħafna idejat pożittivi. Le mhux idejat. Hemm xogħol li qed isir għax idejat naħseb anke jekk impoġġu hawn il-lejla nefħu dak il-flixku whisky mhux dawk noħorġu bro insolvu l-problemi kollha tal-eżistenza. Imma hemm għandna tim ta' nies li jaħdem mixin il-qudiem, hemm ħafna teams. Anki fuq il-mediċini u fuq il-formulari li nżidu l-mediċini fuq il-formulari kien hemm promises u political promises to introduce new medication għax ovvjament u outdated u hemm mediċini antiki u l-oħrajn trid tixtrihom. Sticking to the promises. Ifhem, imlejna ħafna karti bħala psikjatri, għamilna ħafna xogħol mal-management ta' Mount Carmel, Department of Pharmacy qed jaħdmu fuqhom. It's working, go. It's work. It's work in progress. La. Għandek dispożizzjoni, ma nafx tappella li ħafna, għandek bissima tajba. Ma fejkona CYPS
Konna nitkellmu fuq il-binijiet, u speċjalment CYPS. So, ma naqbdu x'kellna special agenda, ma ovvjament għandi l-ADHD, so it doesn't matter. The guy can vouch for it, all right? It's true, it's a fact. Fuq l-ADHD, fuck it, mux tamur fuq il-binijiet għal-issa. Qed niltaqa' ma' ħafna nies bħalissa. Iktar ma jmur qed niltaqa' ma' iktar nies, forsi anke xjiena pjuttost peress li persona pubblika li jitkellem fuq l-ADHD, iktar nies qed jiġu fuq jgħidu l-isma' għadni kif kelli diagnosi, però mhux nies biss li forsi m'għandi ebda rapport magħhom, anke nies qrib tiegħi u tfal ta' ħbib tiegħi li tkun hemm iktar u iktar diagnosi tal-ADHD. U li huwa ftit mhux inkwetanti imma li forsi mhux qed nifhemu li meta mbagħad jirrapportaw li l-effetti li suppost tkollha l-ADHD fuqhom huma differenti ħafna minn l-effetti li jkolli jien tal-ADHD. U mbagħad hemm speċta dil-offshoot, dil-spin-off project tal-ADD li somewhat different to ADHD. Jista' jkun teorija tiegħi u l-ipotezi tiegħi li ADHD hija speċta terminu naqra wiesa, like an umbrella term, li għadna rridu speċta nartikola u sew is-subcategories li jaqgħu taħta x'inhuma. Kemm għandi raġun, 1 sa 5. Għandek raġun, it's an umbrella term. Għandek raġun, probably we're overdiagnosing, but we're also probably missing the most important people. Imma naħseb li jekk tagħmel assessment followed by nice guidelines kif għadna qabel, tajjeb, jekk tagħmel multimodal assessment, I think ADHD is very easy to pick up and very easy to treat, but you have to get it right. Okay. Imma you cannot call everything ADHD. Okay. You cannot call someone who at the age of whatever, 30, 35 is struggling at work because of stress and suddenly cannot concentrate, but they can't concentrate because they're going through a separation. You cannot call that ADD. That is an acute stress reaction to your life or an adjustment to your life changes. Bl-istess mod, you cannot call every child who is running around in class, or suddenly running around in class għax il-ġenituri għaddejn minn separazzjoni. Allura the child is acting out ADHD. That is a reaction to an environmental stressor li semmejna qabel. Ġuri minn assessment tajjeb, tinduna ADHD jew le.